достор, азыр мен Лаус деген заправкага кирем. Ушул жакта Тимур деген алайлык өлкөлөр күтүп атат. Чучук бар дейт го, чучук бар дейт. Зардап бар дейт, жылкынын зардагы. Кудай буйруса насип кылса бир чучуктан жеп, зардаптан ичип, андан кийин ары жолду улайлы. Буйруса меке Лаустун эси көрүнө баштады. Азыр ушул жака киребиз. Меке тракстопко келдим. Мында бир рем турат. Аныкы, бул эмес, аныкы серебряный стиле. Мына эмес экенби? Мында бир рем турат. Ушуда. Шу азыр кайра койсок экен. Мына жерге коелу аркасы менен. Эми силер көргөнсүз го, эмне жүктөп кетип калдым, а? Мына болсо контейнерге окшогон трактор менен тең болуп турат. Ящиктин ичинде запчас бар. Үч жеринен таңып, мында үстүн жаап, чатыр менен резина менен тартып байлап койдум. Артына болсо мындай Россиядагы Peugeot. Бул жерде Ram 1500, ProMaster 1500. Ушундай жүктөп алдым. Арты бош. Ушундай жүктөп кетем. Мына болсо Тимур. Мында аркага тележка жүктөп алыптыр. Аркага тележка. Мындай ортодо генератор бар, насоска. Артынан мында жүктөп алыптыр. Мындан да парок коюшум керек, сонунда. Күтүп атыптыр. Муну ойготолу. Дагысы бир экспресс. Тимур турганга чейин мынанын аркасында неме бар дейт. Чучук менен анын ичинде лампам бар дейт. Мына мына ичинде чучук экен. Ундан ачып көргөнсүз го эми. Америкада чучук барбы деп таң калып атсаңар керек меге. Кандай каяктан бул чучук деп. Ая. Бул жактан тамак азыр көрсөм. Çaylapsın he? Gazdı dağı mınalarda. Zardap mı? Ne oldu? Navul mikrovalnovka. Bu жақта dağı var. Biz navul tamaktarda alıp geldik. Bu janağı zardap bular dıstalı. Nan var Kırgızça. Amerika'da şu nan $3. $3. Hatta çocuk var ağızlarına. Çocukta Tima öz kolları menен bul Tima alaydan болады. Alamga жол айылдан башталат деп. Алайдан. Аламга жол алайдан башталат деп, алайдан келип, бияктан тракс болушту. Чучукту карагылачы. Bir may, bir et го. Болсо курдак. Зардапты көргөзүп коеюн, зардапты. Меге зардап. Ayıldan verirdir ayıldan. Ayıldan. Alaydan geldi mi bu? Nandı da alaydan. Boldu. Alaydan mazar basıp gelgen, alaydan gelgen nan. Çocukta alaydan geldi de. Bardığı. Vardı. Malına dese. Alaylıklar, malades. Alaylıklar Allah razı olsun. Alamga jol alaydan baştalar. Alay sila. Serdap. Serdap. Çayda aldık. 2 çayından var. Oturuyorum burayla. Kana? Piyaz kalkıp. Ha? Piyaz, emmeyle piyaz jole. Kana otur şu bir. Tuştan rosti yey. Ondan turap. Kana bismillah degende. Bir alay çıkma karala çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gelipsiz. Rahmat. Gel lan. Завтрак kılavuz. Bu завтрак, алайский завтрак ki. Нарынский завтрак.
Аны айылский кылып туруп андан турадык Зардапка. Чучуктан ол заправканын кафеси. Айылдан келген пакеттер, айген пакеттер, айген. Мына Кудайга шүгүр деп курсак тойгозуп чыктык. Анан эме тойго барсаң дагы пакет көтөрүп алып чыгасың го, ошентип мен дагы пакет көтөрүп алып чыктым. Тойгондон ашканы дагы Тима салып берди, Алла разы болсун. Bir çocuk менен bir курдакты салып алдым мен. Алла разы болсун деп. Ошентип эми жолго чыгабыз буюрса. Мен Флориданы көздөй, Тима Вашингтонду көздөй. Экөөбүз ушундай кетебиз эми. Кудайга шүгүр. Жаман курсак тойду. Кем багалга шашлыктагы оокат дегендей. Мында тракстерге чучуктагы оокат болду. Алла разы болсун. Септеп жашап атабыз курдак чучук. Башка жерде иштеген. Жеген эчтеке жок башка. Жаман кыйналыпсың. Жашоо кыйын бол. Америкада ушундай жашоо кыйын балдар. Жеген эчтеке жок. Эптеп септеп нон менен, чучук менен, курдак менен күн өткөрмөй, жан бакмай болуп атат. Машиналар турат. Трактор менен. Тең болуп. Тиманын ак болчу серебристисин алып алыптыр. Бул эми экөөбүзгө окшош болуп калды. Баштагын мен подписчиктерим көрө элек болсо эле. Көрдү беле. Тима. Ушундай. Arkadaşlar, bu Washington'dan, точнее Oregon Portland'dan Florida'ya gidip baradım. Ştat Florida, Jacksonville'ga. Tima olsa, şu Washington'a men jagı keletken jakta keledi. Bu jükty Portland'dan aldım, narkını Idaha'dan aldım. Ekoten Jacksonville'ga, Florida'ga. Oşa Tima'ga rahmat ayttık. Yana şükür. Ettiğim. Narağından. Timam neredeyiz? Rahmat adışın. Jolğunuz. Uspol. Men patişlerime salam aytıp koyayım. Salam aleykum. Aleyküm salam. Davay. Ettik ya. Allah razı olsun. Kursak toydu. İnşallah. Ya bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ba. Anaka dostlar. Şükür kettik ya. Akmantan. Pagodana qaralı. Al жақта қар жатат. Bulutlar көтеріліп атат. Соны жерген қоғыз. Күн шығып тұрады. Ертемен жаған. Жап, азыр biraz мында учуңда коёт. Күн чыгып, жаан токтоп. Мындан башта жааган карлар эрип кеттир. Природаны көрүп суктанып кетет. Эшикте жаан учуңда бойтат biraz суук. Борунда қар жатат, башта жаған қарлар жолдан ерип тоонун астында калыптыр. Жаман сонун кооз жер экен мына жер. Жерлерден көбүнчөсү түн өтүп кетчү менде. Жакшы деле байкалбай калды. Мында күндүзү өтсөң, жана бизде Кыргызстанда да сусамырлардан күндүз өтсөң, сонунга көбүнчөсү ал жерде уктап калып түн өтүп кетет клиенттер. Бул жакта да ушундай биз түнү көп жүргөн үчүн түнү көп жерлерин өтүп кетебиз. Адамдар ушу жакта дагы палаткалар тигип алып природага келишет экен. Ошо
Ата келіп салып, шундай кетишим ой, жаңа суу бар экен. Үйлер бар экен. Сол жакта поезд жол. Каршы тилге андан ары поезд жол экен. Капчыга зимейкалар. Айдаха. Сетка тосып тұрмын ал жақач. Тодан ташып құласа. Ал жерде жазылып тұрады. Мынау поворот қанша процент мындай бұрылған. Қанша процент уклон екенін көрініп тұрады. Шоға қарата газ таштап, шоға қарата расчет албай бересің. Karşı tilkeleriyle o narıkta oynuyordu. Alıs'ta. Geçen bir videoda janağı trak pas kayra söyleyiverip jinget edi. Agardan bulutlar götürülüyor. Мощный кемерді кеч. Сонымен. Достар, Айоваға кірдім. Заправкаға кіріп, заправка қылып болбасам, менде қосымша бак жоқ. 200 майл жүрген сайын заправка қылыш керек болады. Себебі арқадағы көрдіңдер ба, жаңа контейнерде болған Айова үшін габарит. Расходты екі еселеп көбейіп кетеді, екі еселеп расход көбейіп кетеді. Шөчімді пайлатқа келдім азыр. Жолын чекесінде жақшы көрінмейді, ұқсайды. Заправкаға келдім, пайлатқач. Заправкаға болмасам, 200 майл сайын еле заправкаға кіріш керек болып қалады. Арқадағы дөңкөйгөн көрөт асарга жанагы шамал тосуп расход аябай көбөйүп кеткенде коела. Расход аябай көп. In 500 feet, turn right onto 249th Street. Меникинде эле пикап экен, аркасына чоң машина жүктөп алыптыр. Азыр заправка кылып алып дагы айдайбыз буюрса. Сарғайып тұрған табличкалары бар, ошолар акча төлөй турган месталарда платный. Бул жерге акча төлөбөстөн бекер месталарга туруп, же болбосо жолдун жээгине туруп атышат да. Заправкага кирейли. Ушундай заправкада азыр көргөзөм. Мына пол прицеп өзүчө. Дагы прицеп улап алыптыр. Аркасына дагы бирди улап алышат. 3 прицеп. Мына бул жаман шамалды тосат да. Шамалды тосуп, расход аябай көп. Аркадағы машина келеді. Мен силерге көргөзөйүн деген кече күнү бак алдым. Мынакей. Мына бак крышкасы ачылат. Анан бактын мына жерде крышкасы бар. Бул чамаданды жылдырып турдум. Муну улат элекмин. Муну мына жерде караганда көрүнбөйт экен. Эмнеси бар? Мына бетти тешип, наракка кошуп коюш керек. Улап коюш керек. Крайниги бар. Açıp жаап турган. Ушундай кылышыбыз керек. Эми азырынча муну улат элекмин. Азырынча ушундай заправкаларга кирип турабыз. Бул өзүнүн багы 50 галлон. 50 галлону 190 литр болот. Үстүндөгү кошумча 50 галлон. Экөө бириккенде 100 литр, 100 литрин 380 литр болот да. 100 галлон деген адашып кеттим. 100 галлон болот 50-50дөн. Ошондо экөө биригип 100 галлон болот, 100 галлонго 380 литр болот да. Кече күнү кашайып мына дөңгөлөктөгү жарылып калыптыр. Мен запасканы койдум. Иш жагына мык кирип кетти. Боковойна. Жолду алмаштырып, ошого буйрса. Мынага кирбейт окшойт. Аркараак мына жер бошоду. Мына кирет экен.
Öyle kıytırken de ama ekona birday turup alıptır. Жанагы не кылыпчы? Эконун ортосуна. Кайсынысы биринчи бошосо ошого турам депчи. Мен болсом онун артына эле келип койдум. Мындайчы. Кайсысы бошосо дебейли. Шортачан жүрөт мынау, эй. Шорташман. Шортачан жүрөт. Караш. Ол чачын өрүп таштап алыптыр мына мужик аркага. Мындайлар толтурат. Жаман шамал экен бул жакта. Күйүп атам. Мынандай деф алдым коробкадан. Мына жерде деле деф бар. Мына жердечи. Бул жактан куйсам болот. Бирок менин машинама негедир мындан куйсам болбой атат. Ошого мына канистрден коробкадан куюп атам. Бул жерде бир аз арзан экен. Жакшы көрүнбөйт мына жерде. 4.90, 4.65. Бuyursandan uvatsam, baktı. Daha öbür yerinde krayniga turadi. Başa dostlar. Şamal ekan ko'p. Taqpayla qo'y. Kegda buyursa. Zapravkani qildik, defte qo'ydik. Aqrin jo'nayli. Ketdik buyursa. Shunday dostlar. Dostlar, tungi soat 12 bo'lib qoldi. Yo'lda traktor, mashinalar azayib. Men dag'i zapravkaga kirishim kerak bo'lib qoldi o'sha. Zapravkam qolmay qoldi. Biraz yurib, 50 yurgandan keyin zapravkaga kirishim kerak. O'sha xudo buyursa. Yo'lda ba tuni soat 9:10dan keyin traktorda bar esalatdi. Yo'llar bo'shab qoladi. Yo'lda hech kim dele yo'q, o'zinglar qolasiz. Ancha-muncha sog' sho'g'inlar qoladi. Shunday dostlar. Men St. Louis degan shaharga yaqinlab qoldim. Yo'lning o'ng jag'ida parking deb turbay traktor to'la tizilib turadi yo'ldan beri. Qarala, bir damlanda bir bo'sh mesta yo'q. Tizilib turishadi. Bardig'i esal o'tadi. Yo'llardan beri qo'ya olishibdi. Onda da turadi yo'ldan beri yo'lga chiqaverish, highwayga chiqavera turgan exitlardan beri qo'ya olib esal ochadi. Shunday hozir kirib esalam desang mesta topmaysan. Flying'ga geldim. Bu yerde daha arzandırak salar ekan. Aralar 4.25 ekan. Jana yerde 4.65 le. Sıra shunday yerga qarab qo'ysin. Ayderesna. Zapravka qilayli. Eldim bardig'im. Mınal yer o'zi parkovka emas da. Mınal yerlar parkovka emas. Aylasdan qo'yib salgan. Narag'i parkovka ekan. O'n oljakda parkovka. Bunda sular var. Laboylar, paralar, juvalar. Neydeyse. Zapravka qilayli. Terminator'ın maşinası tarafı. Freightliner. Beskapotnik jana aldı turishdik. Mandarga o'xshagan, Mercedes Actraslarga o'xshagan. Klassiklar turadi. Soat 1'den 40 o'tadi. Biz bo'lsa yo'lda olaylik da. Shunday dostlar. İşten desen günü tünü shunday haydab ishlashing kerak. Anan 4 saat haydab uyqum kelib chatib olib, ertaga haydayim desem ertasi kunga yetishpay, juguni bera olmay, kech qolib ish yaxshi bo'lmaydi da. Jirg'anman, jilqish bo'libmi deganda jirg'animizdan tun haydabaymiz deganda salg'in keladi, uyqum keladi, boshqa bo'ladi. Shunday dostlar, aylajoq. Dostlar hazır janağı stayanka parkovkaga girsem reysariya kaç takır mesta yok. Esalayın saat 3'ten öttü. 3 saat esalıp ertemeyin aydayın desem mesta yok. Az biraz aydayınca aldıda zapravkalar çıksa şu olacaktan mesta olsa girip esalayını buyursa. Aldıdağı Laos degen zapravka şu olacakta girip görelice.
Ушул жакта эмес болуп калса. Кире салабыз буюрса. Тракстоп алабыз. Кирип көрөлү үчүн бештен чыйпалар. Элдин баары саат 3'төн өттү. Эч кандай месте калбай калышы мүмкүн. Нер бар экен, а? Ушул жерге коеюн. Ал жакта бүт трактор турат. Ал жакта да бош месте жок. Ушул жерге коеюн. Жакшы болду, кеп буюрса. Мына сонун жерге коюп алдым. Жолдун бою. Эртемен туннелге кете беребиз. Бош месте болуп калды. Hazır saat 3'ten öttü. Bir süre karap koyuldu dagı. Çatıyı sal. Gittim ben aydayız. İnşallah. Arkara kaçayım koysam bile olurken. Onların kabinasını takava ya. Onların kabinasını takava arkarak berip koyun. Buna katar kaçayım berip koysam olurken. Eşikte açkanda narpılarga тийбей тургандай болду. Трактор эмес болуп коюпту, жакын линияга жакыныраак. Мага жакын болуп калды. Ушундай кичине аркараак берейин. Чаты сылайын. Мен силерге салгыла. Эртең менен көрүшөбүз буюрса, иншалла. Saat 3:30 болду. Эртең буюрса. Кутман таң барыңыздарга. Мен буюрса жөнөдүм. Таң атып күн чыгып калды. Şundan sonra es aldık. Kaç saat es almışız? 3 saat es aldırıyoruz. 4 saat es aldırıyoruz. Başlı. Olacak Mekapaya eken. Mekapaya'da polislerden kaydı eken. Şundan dostlar yola çıktım. Buyursa gittik. Nega dostlar hayırlı zapravka kılmay. Geçe көрсөткөн бактына да. Бакты алып. Азыр мына жыгачты көрдүңөр да. Мына жерде турган экен, салып алдым. Эртең үйгө барганда артында сиденияны алып ала элекмин да. Анан бул жерге тапчан жасаганда бул керек болот. Футтарын жасаган үчүн үстүнө ДСП сатып алам. Муну да сатып алыш керек болот. Андан көрө азыр бекер турганды алып алайын. Азыр мен сага мына аялды көргөзөйүн деп там көрдүңөр. Чоң эле аял. Мына аял иштеп жүрөт. Мындай такы бетине такап тартсаң тура эмес да, ошондо өзүм прагын тарткандай кылып туруп силерге мындай тартып көргөзүп атам да. Өзүмкүн тартмыш болуп, мына келет ат буюрса. Мына лабойлорун жуууда. Көрүп, билеген трактайды экен. Ушундай биздин кыргыз аялдар, кыргыз кыздар дагы бар. А биз болсо эркек болсок анда тикап айдап жүрөбүз. Шүгүр ушул жагына дагы. Мына Науэ бак автобус, үй автобус экен. Мына жерден лестницасы чыгат. Ичинде үй бар жок бар. Ушундай достор. Келип. Жакшы. Ошо заправка кылып алып жөнөбүз буюрса. Жакшы салып алдык. Алдыгылар да бар. Эртең барганда кыштага кылып туруп тапчан жасайбыз. Мына толду. 34 галлон, $144. Азыр 35 галлон кылып коем. Болду ошо менен. Бул жерде арзан экен, 4.20дан экен да, ташты. Бул билесиңер, Калифорния барганда 6-7ден да коюп жүрдүк го. Бисмилла. Өлчү. Ачылып кетип анан кийин чыгып кетип жүрбөсүн. Жоржияга келдик, Атланта шаарына кирип атам. Кечки саат 5:30 болуп калды. Атлантага кирип ушуна шаарга жакындаганда пробка кетип атабыз. Ушуна буюрса 380 майл калды. Флориданын Джексонвилл деген шаарына барабыз. Бүгүн кечинде Кудай буюрса түн ичинде жетип, эртең менен тапшырабыз. Ушундай достор. Келип калдык. 3050 майлды 3 суткада айдап келип калдык, Кудай буюрса.
көресердем. Kançadan aydağını gündüz. Şunday. Aldıda kızarıp жылтырап көрүнүп аткан бардык машина пробка. Аркы өтүп берки өтүп полный пробка болду. Мен biraz дистанция кармап жүрүп машина сүрүп кетет да болбосо тормоз тепкенде. Дистанция кармап жүрөм. Анда полицейский жүрөт аралапчы мында. Азына. Жанынан өтөт. Мынакей кокус ушундай телефон койноп, башка кылып аткандарды аралап жүрүп кармайт алар. Адиттер. Мына достор, Флоридага кирип атам. Welcome to Florida. Florida. Buyursa kelip kaldık. Florida'ya girdim. Florida. Tüm saat 1:30 oldu kaldım. Saat 1:30 uyku gelip kaldı. Ama direkt kavram gitti. Dostlar, way station jabı ekan. Florida'nın way station'ı tünü günü açık bulut da. Tünü günü açık bulut. Giriş gerek, mende 8.000 dep berdi, biroq 8.000'den orroq okşoyt. Şoň girbeyle koyun dep. Tünü günü açık bulut karap keletsem negeler jabık eken azırçı. Azır eko katar eken. Azır mından ötüp baratабыз. Azır biraz ötkenden daha biri var. Şunu ötüp olsak buyursa Florida'ya girdik. Florida'ya girip erten çıktık berip koyabız. Jigitler Nari Sarıya Jiteyni yapalım. Saat 2'den 15 minuttir. Uyku ette katı gelip kaldı. Eşin aldığına öyle jatam dedim elinde. Eşin aldığına daha 50 mayıl kalıp kaldı. 1 saatlik çok. Sarmaya nerede durayı da koyalım. Canlı uyku geldi. Nari Sarıya toktayın. Traktorları жолдордук тоошуп туруп, ичкерide месте жок ушу так секинирээк бар. Мекем не болду атына бечара. Берекеси оңдо атат окшойт. Az bir жере месте болсо коюп жатып уктап бердим мен. Head east, then continue straight. Жигиттер, бош месте жок. Наркы өтүнө да бардым. Месте жок. Бул жагында да месте жок. Азыр бүт толуп калыптыр. Ал ташпат алдыраак койсо аркасына коет элем. Толуп калыптыр. Geç gelsem saat 2 oldu hatta, geç gelsem şunu tolup kalat da. Türkçe bir desin lan Türkçe. Neyse çok. Hazır hem yolunu çekesin. Yolun çekelerinin highway olacak da. Yolun çekelerinden bir koyusu alıştırayım. Tura turgan neyse çok. Mına jere koyayım ba. Mına jere koyup okşayım. Ne geliyor tıkan maçına. Hala şimdi çekesine koyup arkada daha büyük maşina oturak. Şunday mesle çok. Taң barыңыздарга. Ичим калбай калыптыр, алдымда турган трактор кетип качты барды. Saat 6 oldu. Ben de jönөdüm азыр. Ичим калбай кетип качты. Jacksonville деген шаарга кирип келдим. Азыр 10 mayıl kaldı. Alabalık
таштап мында чыксам болду деген шарт. Буюрса азыр машинаны түшүрүп берсек кутулабыз буюрса. Жигиттер, короче, видео тартканым болбой калды боло. Жолдун боюнда шашылыш мына машинаны түшүрүп бердим. Баке, түшүрүп бердим. Анан кетип атам азыр. Сөйдөн видео тартайын десем, вакыттар болуп. Вакыттар болуп, жолдун боюнда болуп, тарта алган жокмун. Ошон үчүн сыра түшүрүп бердим, качтым. Мына буюрса кеттик, чексем эле. Достор, мынакей жүктү алып келдим. Жүктү алып келсем, аэропортко келип алып турмун го мен. Самолетко жүктө бербесем эле, бир жака кете турган эмне окшойт? Жүк окшойт. Самолеттер турат. Аэропорт. Каерде чүрүп алат экен эми? Бара береличи жакыныраак. Пятницаны жеткириш керек, бул бир жака кетиш керек деп атканда. Мына карго парк окшойт да, бир жака кете турганчы. Мына. Мына самолеттер калып келдим. Неге стоп дейт? Жерге токтоюнчу, стоппа. Мына самолеттер келет. Анда да турат самолеттер. Анда турат самолеттер. Азыр чөйүнчү. Мына. Офисине кирип чакырып чыктым. Воротасын ачты. Бисмилла деп кирели. Кичкере кирип чечесин дейт. Тарпыңыз, трапыңыз. Içeri girip, mына жака кирип разворот кылып келип, мына жерге түшүрөткөн, ушул жерди чечип, ушул жерди эмне кыласың дейт. Мынакей жаңы бир самолет түшүп кетти, кичинекей круизный самолет экен. Ичинде ремонт кылып атат, анан ичинде ангардын ичинде. Ичинде ангардын ичинде ремонт кылып атат. Мынакей мен азыр взлётный полосага чыгып кетпейин. Самолеттер ичинин алдына. Самолеттин алдына барайынчы. Немелерин чечип коюптур. Моторлорун чечип коюптур азыр. Мында моторлорун чечип коюптур. Моторлору жок экен. Ичинде ремонт кылып атат мынакей. Жакшы көрүнбөйт, окшойт. Мында жакшы болду мына менен. Ам жерге турду атты. Bu yerге gelip turdu atat. Aga. Yaxşı oldu anansı var. Şap, straplar çeç olay. Tart. Bismillah. Mına logbook degen botta. Logbook bulçumuna. Öşür boğu tüzü kılıp koyasın. Kağızları verdim. Hem çeçeyin. Çeçeyine. Anan giyin. Çeşip başladım. Yakta bir samolet. Uçkan daireden attı. Ama gitti. Ama beni güte tatlayın. Ertirağa açayım. Video tartışıyor, ertirağa açayım. Çeçeğinden çeşip başladım. Açtım buna gel. Onday tepsi olğan ve yaş içinde zapças var iken. Olğan жаңыл ele. 3000 pound dedi, 1200 tonna. Bir tonna 200 de, 1200 tonna dedim lan. Bir tonna 200 de. O da 3000 pound dedi. Şunday. Bunday. Taşınçıları varla 40 burçlarına koydum. 4 tane 40 burçuna. Bir önü bölüp koysalım da. Bunların bardığını çoğultayım. Bunlar işte samoletmen gidetkende bir kaç. Ne kadar kıskas dostlarımdan sonun kılıp uğradım. Gözlemeyi tanım. Onların bana jinadım ağzı bir eşke salam gettik buyursa. Barınızlarga razılık. Hakikaten şey görgünüzler için. Salam gün ayımayız. Bence banyadan çıkın da opağım. Şimdi tamam.